3 سال پیش ما در ترکیه صفت اصل رو سنجیده بودیم و اصل ما صاحب مدال طلا گردیده است که در دست شایف این مدال وجود دارد. شایف طلبیبه اصلی که ما داریم در حقیقت بسیار مملکت ها نیاز دارند، مخصوصا عربستان، ترکیه خودش، کشورهای اروپا قریب همش به این اصل ما نیاز دارد. اصل تاجیک این اصل بسیار تازه می باشد، اصل صفتش بلند می باشد. برای آن که اصل ما همین از بعضی اصلهای روسیه و خطای اشیائی بیشتر صفتش بلند، اعصاب آفتاب ما بلند می باشد. اقلیممون نقص، اقلیممون مساعدت میکند برای سایر ترقیاتش. با عقیده متخصصان مقدار ماده‌های فایده‌آور و فرمنت‌ها در ترکیب عسل طبیعی تاجیک خیلی زیاد بوده در بازارهای جهانی میتواند رقابت پذیر باشد و با ارزش بالا فروخته شود. امکانیت رشد ساحه و افزون نمودن حجم استحصال عسل طبیعی هست، ولی یک قطار مشکلات موجوده برای زنبورپروران مانع ایجاد میکند. ماده شرایط زنبور اصل زیاد کردن است. شرایط اصل استحصالش زیاد کردن ما با هستیم چیزاشو، لیکن از سبب آن که محصولات ما مثلا فقط داخل جمهوری فروش میرد، فروشش سالکک ما محدودیت دارد، برای همین استحصال ما سالکک قفا میماند. پیش خوب بود. آزا گفت ببین اصل به خریدار نیست. خراجات زنبور پروری کلانده. همین کم خریده بود توی نمیاد. مالای ما 90 روز اساسی بود، حواس پاتوف کنید. همین سایروتی که واسه بینیه. اصلی که ما میگیریم یک لو خریدار نیست، کم، جدا کم. اما من خانم با اصلی ساز فروخته نمیتونیم. با من وزارت کشاورزی من یک تکلیف میکنم که همون زگات کنتور برین کرده، خریده گرفته. بعد من خودشون دیگر دولت رو اکسپورت کنم بسیار نام میشه. برای راه یافتن به بازارهای جهانی خصوصا اروپا باید یک قطار طلبات‌های موجوده را اجرا نمود تا که تاجیکستان برای خط کشورهایی که اجازه صادرات عسل را به بازارهای اروپایی دارند شامل گردد. یکی از این طلبات تهیه و تطبیق نقشه ملی مانیتورینگ باقی مانده‌های داروری‌های بایتاری در ترکیب عسل و تصدیق آن در سطح اتحادیه اروپا است. جمهوری تاجیکستان نقشه خود را تهیه نموده است، ولی هنوزم کمیسیای اروپایی آن را تصدیق نکرده است. استحصال عسل هنگام کار با باغچه‌های زنبور و مبارزه بر ضد بیماری‌هایی که در زنبورها پیدا می‌شوند و استفاده داروهای بایتاری به مانند آنتیبیوتیک‌ها یا که داروهای ضد میکروبی که هنگام نادرست استفاده بردن آنها پیدایش آنها در محصولات مذکور زیاد می‌گردد. عسل جمهوری تاجیکستان از جهت اکولوژی تازه و خوش‌صفت بودن امروز با بازارهای جهانی راه یافت. مثلا امارات متحده عرب، روسیه، آلمان و دیگر کشورهای دنیا صادرات می شود امروز عسل جمهوری تاجیکستان. صادرات یعنی بیرون برآوردن عسل تا حالا با یگان سبب حل مثبت خود را پورا نیافته است. از این جانب یکی از وظیفه‌های آینده ما همین است که با بیرون برآوردن عسل و در عوض آن آوردن هم داروری‌ها هم بعض نمود اسباب و لوازمات ها که از در خارج تیار می شود گرفته بیاریم. البته رسایی زنبور عسلپروری باز رشد به ترقی می نهد. عین زمان مشکلات جدی این موجود بودن باقی مانده های داروری‌های بایتاری در ترکیب عسل طبیعی است که طلبات و مناسبت بازارهای اتحادیه اروپا نسبت به آن خیلی جدی است. هنگام تشخیص‌های لابراتوری ما پیدا کردیم که اکثر عسلی که در تاجیکستان موجود دارد باقی مانده های آنتیبیوتیک را دارند و نهایت کوشش کلان کردن در کار که این سابقه که یا که این پرکتیکه که آنها پیش میبرند آید به استفاده این نمود داروری باید تا اندازه کاهش داده شود یا که تماما از بین برده شود و یا استفاده درستی آن برآورده شود. از طرف دیگر از جانب مقامات های صلاحیت دار آید به نظارت بی خطری
این دو محصولات باید کوشش به خرج داده شود که نظارت آن حضور شود و ما نه فقط این دو محصولات رو بلکه محصولات های دیگری به خطر رو در بازار چی داخله و چی در بازارهای صادراتی بینیم. 4 نمود آنتیبیوتیک عموما در زنبور پروری برای معالجه کسر زنبور اصلا منع کرده شده هستند. این فوماگلین دیگیتسه، بعد منامین تتراسیکلین، لیومیتستین، بعد استروید ها برای انکشاف، برای بقوت کردن اولای زنبور اصلا استفاده میشون. این هم منع کرده شده است. بعد آنتیبیوتیک هایی که ترکیبشون سینتتیکی است، نیتروفورانی میگن. این گروهی آنتیبیوتیک ها منع کرده شده هستند. худи занбурпарварон бовар доранд ки таҷрибаи хуб доранд ва бо бемориҳои занбури асал мубориза бурда метавонанд. навъҳои бемориҳои занбури асал зиёданд ва боиси талафоти оилаҳои занбури асал гардида ба ҷайби занбурпарварон хисороти ҷиддӣ ворид мекунанд. ҳангоми истифодаи доровориҳои бойторӣ бо мақсади пешгирӣ намудани бемориҳо, занбурпарварон на ҳамеша меъёри муайян ва тартиби дурусти истифодаи онро риоя мекунанд. дороҳо ҳастанд. дар давоми кори ман بسیار سنجیده برآمدم. خب به یگان کسری گفتم میتوانم که من خب به یگان مشکلی دچار نمی‌شوم. یعنی خودتون فعال میکنید وقتی که بیمار شدن زنبور؟ خوبه. میخواد کانال‌های هر خیل معده‌ای و بسیار شدگی هست. برای همین هر خیل داروهای هر خیل فهمیده زدی ساده مقصد همین سه شود. اینه باید متخصصا که مصلحت که بعد همین نازکاش به داروهایی که سرتیفیکات داشته باشند بعد استفاده برند. مشاهده ها تحلیل ها نشان میدهد که زنبورپروران همین آنتیبیوتیک ها رو نادرست استفاده می‌کنند یا که از حد زیاد استفاده می‌کنند. بعد به تشخیص آزمایشگاهی استفاده آنتیبیوتیک درست نیست، چون که هر یک برانگیزنده ورزیدی خود مخصوص آنتیبیوتیک دارد. همه کسری را پیشگیری کردن ممکن است، چون که هر یک موادی که استحصال می شود باید طرز استفاده خود است. در زنبور بسیار مواد با در نظرات حرارت هوا کار کرده می شود، چون که بعضنش بخار می شود، بعضنش حال می شود، بعضنش دیگر باید میکنند. همینه به نظر گرفته پیشگیری کردن ممکن. وابسته با دستوری که باید استفاده کرده شود موافق آن دستور. масъалаи дигар имконияти назорати ташхиси лаборатории асали табиӣ дар тоҷикистон аст. назорати таъмини бехатарии маҳсулоти хӯрока ҳангоми чӣ содирот ва чӣ воридот бардошти кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вогузор аст, аз ҷумла асали табиӣ. марказҳои миллии ташхиси ин ниҳод дар сартосари кишвар мавҷуд буда, яке аз озмоишгоҳҳое ки барои содироти асали табиӣ ба хориҷи кишвар иҷозатнома ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи сифату бехатариро медиҳад, ин маркази миллии ташхиси кумитаи бехатарии озуқа мебошад. ҳуҷҷате ки мо пешниҳод мекунем дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқшавандаи байнудавлатӣ ҳастанд. мо дар асоси ҳамин метавонем ба мин соҳибкор мисол маводе ки ҳамин асале ки мисол ба мо ворид барои ташхис оварда шудаанд, дар ҳамин асос мо метавонем дар ҳуҷҷатҳои протоколи санҷиши худ, яъне ки ҳамин асалда мо сертификат дода метавонем ба муддати 3 моҳ. аз ҷиҳати бехатарӣ новобаста кадом маҳсулот ҳаст нест, кумитаи бехатарии узқавӣ назди кумитаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар аст. содирот чӣ воридот бояд аз ҷиҳати бехатариш аз озмоишгоҳи лабораторияи ҷумҳуриявӣ назди кумитаи бехатарии узқаворӣ гузашта иҷозатнома метиҳанд ки безарар аст. барои санҷидани боқимондаҳои як қисм доровориҳои бойторӣ дар таркиби асал таҷҳизоти озмоишгоҳӣ ва реагентҳои махсусе лозим аст ки арзиши гарон доранд. масъалаи дигар ин озмоишгоҳҳои дорои аккредитатсияи байналмилалӣ мебошад, яъне доштани аккредитатсияи байналмилалӣ, салоҳиятнокӣ, беғаразӣ ва доштани қобилияти зеҳнию техникии озмоишгоҳҳоро тасдиқ мекунад. айни ҳол маркази миллии ташхис ки оид ба сифат ва бехатарии асали ба содирот нигаронида шуда ҳуҷҷати тасдиқкунанда медиҳад, аккредитатсияи байналмилалӣ надорад. имрӯз барои гузарондани санҷиши олудагиҳои доруворӣ дар таркиби асал намунаҳо ба хориҷи кишвар фиристода мешаванд ки ин ҳам маблағи калонро талаб мекунад. кумитаи бехатарии узқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 104 намуна ба озмоишгоҳи олмон пешниҳод кард. аз 104 намунае ки пешниҳод кардаи
Комитаи Бехтари Узқаву Наздик Маҷмӯи Тоҷикистон танҳо 3 намунаи пешниҳод шуда дар таркибаш боқимондаи маводҳои байторӣ ёфт шудааст. Вақте ки ман асалҳои моҳӣ мегирифтам дар ҳамун лабораторияи ҳамин шаҳри Россия ҳамунҷо месамҷида барои он ки дар мо вуҷуд надорад ҳамин хел лаборатория ки ҳамин таркибаш ба хел антибиотик будагиш масалан будагӣ набудагиша. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 майи соли 2019 таҳти рақами 271 дар бораи нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 вазоратҳои кишоварзӣ, рушди иқтисод ва савдо, агентии содирот, агентии Тоҷикстандарт ва хадамоти гумрукро вазифадор кардааст ки ҷиҳати ба роҳ мондани содироти асали табиӣ ба кишварҳои Иттиҳоди Аврупо чораҳои зарурӣ андешанд. вале ҳанӯзам имкони содироти асали табиӣ ба бозорҳои Аврупо ғайриимкон аст. ҳарчанд ки имрӯз содироти асали табиӣ аз пардохти ҳама гуна боҷҳои гумрукӣ озод карда шудааст, ба ҷуз хироҷи гумрукӣ. Содироти асал мувофиқи маълумотҳои умури гумрукӣ дар соли 2021 ба маблағи $140,000 амрикоӣ, яъне ба дигар давлатҳо содир шудааст. вале ин назар ба соли 2020 бошад ба маблағи $128,000 амрикоӣ зиёд гаштааст. яъне назар ба соли 2020 $128,000 зиёд гаштааст. асал пардохтҳо озод аст ба ҷуз хироҷи гумрукӣ ки ҳамонам аз арзиши гумрукӣ вобастагӣ дорад. таъмини бехатарии асали табиӣ на танҳо бо мақсади содирот ба бозорҳои ҷаҳонӣ, балки барои истеъмолкунандагони ватанӣ низ зарур аст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонун дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ва дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон амал мекунад ки тибқи муқаррароти онҳо истеҳсолкунанда ва ё фурӯшандаи маҳсулоти хӯроквории пассифат ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. вале мутаассифона истеъмолкунандагони мо на ҳамеша ба ин диққат медиҳанд. дар мисоли асал бошад боқимондаи доровориҳои бойторӣ ҳангоми истеъмоли мудом дар организми инсон ҷамъ шуда одам нисбат ба ин доровориҳо ба истилоҳ антибиотикҳо мутобиқат пайдо мекунад ва ҳангоми бемор шудан ин доруҳо ба онҳо таъсир намекунад. аниқтараш барои мубориза ба беморӣ ба одам кӯмак намерасонад. хушбахтона дар Тоҷикистон аз асал хеле кам мо ба ҳолатҳои заруршавӣ ба қайд мегирем, чунки асал як маводе ҳаст ки бактерияҳо инкишоф ёфта наметавонанд. лекин ҳаст ҳолатҳое ки дар худи асал микробҳои бактерияҳои ки сабабгори пайдоиши ботулизм мешаванд, яъне кластридиум ботулина кашф карда шудааст. аз ҳамин лиҳоз асалро мо барои кӯдакони то 3 сола барои истифода тавсия намедиҳем. дар озмоишгоҳи мо ташхисҳои асал, туршнокии асал, намнокии асал, адади диастаза, зарраҳои механикӣ, оксилметилфурфурор дида баромада мешавад ва баъд аз он элементҳои зарнок дар таркиби асал, аз он ҷумла кадми ва сивинесро мо аз ташхисҳо мегзаронем. на ҳама озмоишгоҳҳои мавҷуда имконияти санҷиши асалро доранд, хосатан дар ноҳияҳо. аслан аҳолӣ асалро аз даст харидорӣ мекунанд ки на бехатарияш муайян аст ва на истеҳсолкунандаю муҳлати истифодааш. умуман дар ташхисгоҳи мо санҷиши асал ва ғулинг то ҳозир ягон маротиба гузаронда шудагӣ нест. аслан маркази ташхиси мо айни ҳол ба ғалладонагӣ ва донагиҳо, яъне лубиёгиҳо, оилаи лубиёгиҳо мо ташхисҳо гузаронда истодаем. шӯъбаи бактериологӣ ки дар онҷо оиди бемориҳои асалро санҷиш мегзаронем. дар ҳолате ки бемориҳое ки мо шароити санҷиши онҳоро надорем, мо метавонем онҳоро ба маркази миллии ташхиси бехатари улуқаворӣ ба шаҳри душанбе равона кунем. албатта имрӯзҳо норасои мутахассисо дар соҳаи мо ба назар мерасад. таҷҳизотҳо ба қадри имкон ҳастанд. дар ноҳияи худ мо метавонем асала тариқи вай намуди берунаш, мазза ва дигар ранг, бӯйш ино ташхис гузаронем ва иҷоза диҳем барои фурӯш дар дохили ноҳия. асали майски майскиш мисол най асалай асали дим качка меган асали тобистона так барои дорогӣ мисол наиш асали порина без самта спед мешавад
بعد برای دورگی بود بسیارتر در بپرسم ایش اصلی بخور که میشود سپرسد میگیره و کسپید همه گلش خودش همه اصل هم تمیه این تابستان وقت همه رسیدگی علف پشتا که میشود بهترین میشود چیزا خوب شمی روزم بود اصلش خوب میشود ҳангоми харидорӣ намудани асал ҳатман ба муҳлати истифодаи он, санаи истеҳсоли он ва истеҳсолкунанда ки аст диққати ҷиддӣ бидиҳед ва албатта вақти харидорӣ намудан гирифтани расидро аз хазина фаромӯш насозед, чунки ҳангоми заҳролуд шудан аз асал дар ҳолати пеш омадани чунин мушкилот шумо наметавонед собит кунед ки аз асал заҳролуд шудед ва ба куҷо бояд муроҷиат кунед. бо мақсади беҳтар намудани рақобатпазирии корхонаҳои хурду миёнаи кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон дар бозорҳои содиротӣ, лоиҳаи мусоидат ҷиҳати дастрасӣ ба бозорҳои содиротӣ барои маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон тавассути низоми беҳтаргардонидаи бехатарии хӯрокворӣ аз ҷониби маркази байналмилалии тиҷорат таҳия ва дар ҳамкорӣ бо сохторҳои марбутаи кишвар татбиқ карда шуд. яке аз ҳадафҳои дигари ин лоиҳа ин хеле ки мо гуфтем баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи истеҳсолкунандагон ва махсусан истеъмолкунандагон нисбати бехатарии маҳсулоти хӯроканд. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониш ва маълумотнокии занбурпарварон соли 2021 як гурӯҳ занбурпарварони кишвар дар доираи лоиҳаи мазкур барои таҷрибаандозӣ ба кишвари Украина сафар намуданд. давлати Украина бо сафари омӯзишӣ рафтем. дар он ҷо барои чӣ хел содирот кардани асал, дар таркиби асал набудани дорувориҳои бойторӣ мисол агар бошанд қабул намекунанд асали моро. мо фаҳмидем ки Украина аз соли 2014 то соли 2020 истеҳсоли асалро аз 32,000 тонн то 80,000 тонн баланд бардоштанд. ин чӣ маъно дорад? ин маъно дорад ки лоиҳаҳои ба монанди лоиҳаи мо як дарвозаеро кушода мекунанд ки дар он имконият ба корхонаҳои хурду миёна пайдо мешавад ки онҳо иқтидори пинҳоншударо пеш баранд ва онро то андозае зиёд кунанд. истеҳсоли асали табиии бехатар аз донишу кӯшиши худи занбурпарварон вобастагӣ дорад. дар ҷумҳурии тоҷикистон ин пешаро занбурпарварон аз падару бобоёни худ меомӯзанд ва ё дар асоси худомӯзӣ машғули ин кор мешаванд. ҳамин қадар мактабо ҳаст, ПТО ҳаст, ягон ташкилот ҳаст, институтҳо ҳаст. ягон ҷово соҳаи занбурӣ ягон специалист тайёр намекунанд. маркази таълим нест. шогирдои мо чӣ хел тайёр мекунем? фарзандомо бобомо занбурчӣ буданд, падаромо буданд. мо аввалҳо омӯхтем, ҳозир писарам, наберам, мероси ё ки шогирдои мо худомо мегирем, тайёр мекунем. ягон маркази тайёркунии шогирдам мавҷуд нест. ин занбурпарварӣ мо аз падар мероси мондаст, вале мо давом дода истодем. зиёда аз 40 сол ҳамин кор машғул ҳастем. чанд оила доред? ҳозир мо тахминан 700 оила занбур дорем. айсоби ҳамин падар мора роӣ канд кабарнябалкария хондагием ҳамин соҳаи занбурда 3 сол хондаем. ҳар рӯза 1 нафар 2 нафар 5 нафар занбурпарвар ба ман занг мезананд аз ҳамин минтақа, ҳатто аз суғд, аз хатлон масъалаҳо мепурсанд аз ман. чун сатҳи маълумотнокии истеъмолкунандагон паст аст, фурӯшандагон аз ин сӯистифода намуда ба асал шакар илова мекунанд ва ё асали сунъиро бо арзиши асали табиӣ ба харидорон мефурӯшанд. асалҳои сунъӣ бисёр ворид мешавад. маъсалан аз водии бохтар, минтақаи бохтар ворид мешавад. аз як ҳафта пеш аз вилояти бухорои ҷумҳурии ӯзбекистон ворид шуд. мо инҳоро ҳамаро гарнодем. чхеле ки мо ба шумо нишон додем. ҳамин асали бухоро аст. моддаҳои химиявиро дар он мезананд. бӯи хушбӯйкунанда дорад. одамо фарқ намекунанд ҳаминро. ҳар як шахсе ки кадом намуди маҳсулотро мефурӯшад аз онҳо сертификати сифати маҳсулотро талаб кунед. бағайр аз ин агар надошта бошад нагиред. мо ҳар як дар инҷо занбуркорҳо бисёр ҳастанд. дар ин минтақаи фулон асалҳои тоза меоранд. месанҷем мо дар дасти ҳар як кадоми ҳамонҳо мо сертификати сифати маҳсулотро метиҳем. дар сурати таъмини бехатарӣ ва бунёди системаи содироткунандаи асали табиӣ занбурпарварӣ дар кишвар рушд карда, ин соҳа дар боло бурдани сатҳи иқтисодии кишвар саҳм хоҳад гирифт.